Myntri Rangbah ka Uttarakhand Pushkar Singh Dhami Ïada ya ka Jingpentrai kam ya ka uniform civil code lani ka Uc.C da ka babatay ya ka kumkalat Jong ka Riti Synshar kari ban kentiu ya ka Jingïar bat ka Jingpen kubor ya ki kentai ula banjur ba ka Uc.C kan yarap ban pendu ya ki rukom le kum ka halala ka Jingshong kurem bon tengah ka Jingshong ka kena bat ka triple talak udhami ula pensyai ru ba ka te ka an kan kta ya ka ben riu bala bu kerteng ki bala kedau hapok ka artikel lais pa asau puar Jong ka Riti Synshar man pentik kena ba ya ka hok Jong ki Ïada bat ula penpau biang ba ka Uc.C kam dei ka batmu persya ya kanu kaniam ne ka ben riu कि इसी क्षण से आज उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का एक पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है।